Jaz sem začela peti, ko sem bila zelo mlada. Lahko nisem imela 14, 15 let, lahko še manj. In je bil moj tata, ki nas je, mene in moje sestre Andrejina in Silvana, nas je on povlekel tudi v koro, ki on je bil direktor in je imel tako pasijon za muziko že od mladega. In se zmislili, da smo hodili po nogah do doline, gor na lesa. Vsak štadion, ki je bila, smo šli le po nogah. Ma nismo čuli ne mraza, ne trudnost. Smo pili po vsi pot. In smo bili proprio, smo se ušafali prav lepo. Smo hodili okoli po vsi rode. Je bila ena oportunita za nas, te mlade, nije bilo ki saketle v naših baladah, no. In veče se ušafali vsi kupe, je bilo proprio lepo. Pensam, da je bila ena velika reč, koro in cirkolo. Ten čas med Rus nismo mogli iti, nije bilo makin, kot sada, ki se moraš iti tam, ki chceš. In je puno navadu, no, to ambientu, kjer živiš, kaj sam naredi, kaj smo asociacion, da jo drži, ko se mora reči, da jo peje naprej, eko, tole pasijon. Če ne, nije zadost, da boš pijala tu hiš, nije zadost, moraš proprio se navast pijeti. Ancora, kar dan te uči, ti pokaže kuva pijeti, se navadiš. A na tu ti prime pasijon. Če nije nič tolega tle, ostane vse tako, no, piješ tele canzonete, tele reči. Ma, koro je zelo important. Tele pjesmi so prav lepe. In so tako žive. Kažejo tako, kot so ljudje prav čuli in živeli enkrat. Tele tradicioni, tele reči, so prišle proprio od srca od ljudi. In se zmislili lepo, da moj tata Lucian, kar se je so se ušafali ne 2, 3 kupe, subit so začeli pijeti. Je proprio jih je uvlačilo za pijati, proprio jih je, so bili tako radi potle. Enkrat so pijali po vsi rode, kar so šli tu Sanožet, kar so šli tu njive. Je bilo proprio tu ljudeh tela volja za pijati. Allora, kar so se ušafali kupe, se niso krehali, so pijali. Zak je bilo lepo tole tle. Jih je drzalo gor, so bili proprio ljudje veseli. In še tu moji družina, ki krat moj tata je začel pjeti, in to vsi za njim smo pjeli tele pjesmi. Kad se je bilo, naj bilo crkvene, naj bilo tradicionalne, tako, ma je bilo lepo, bila alegrija.